iyo dushobora kuvuga ngo revolisiyo ni intambara nini cyane, ni ukwivumbagatanya gukomeye. revolisiyo nazo ziba kubera izo mpamvu. ikibi kiba cyagize ingufu, ariko noneho Imana ntishaka ko ikibi gikomeza gusagamba. niyo mpamvu hagomba kuboneka kwitandukanya. muri kwa kwitandukanya rero niho haboneka izo mpande ebyiri. inshuro nyinshi revolisiyo zo ziba iyo ziriho Imana iba ifite ukuboko muri izo ntambara, muri izo za revolisiyo. tuvuge, reka turebe revolisiyo yabayeho zikomeye, revolisiyo y'Abafaransa, revolisiyo y'Abongereza, revolisiyo y'Abanyamerika. abari basanzwe bategeka mu Bwongereza hamwe no mu Bufaransa ni abana. Imana rero yashakaga kuzana ikintu bita demokarasi, ubugambiro, uruvugiro rw'abantu. iriya original mind yo ikomeza gushaka icyiza. ni ukuvuga rero kujya gushaka icyiza igomba kugira aho kuvugira. iravugira rero muri demokarasi. ariko nko muri demokarasi revolisiyo yabaye mu Bufaransa yabaye mbi kuko yamennye amaraso. Imana yo nubwo iba ishyigikira revolisiyo, ntabwo iba ishaka kugira ngo ibishaka impinduka, ariko ntabwo iba ishaka kumena amaraso. revolisiyo y'Abafaransa yamennye amaraso menshi cyane, nyamara revolisiyo y'Abongereza ntabwo yamennye amaraso, ariko nazo zabaye revolisiyo kandi zose zazanye demokarasi. revolisiyo rero icyo nashaka kukubwira ngo revolisiyo zose ntabwo zirangira zihesheje icyubahiro Imana, ariko nibuze hari impinduka ibaho, hari igihinduka kibaho, kuko demokarasi mu Bufaransa yaraje. ariko iyo demokarasi yabaye mu Bufaransa kugeza n'uyu munsi, Shitani yakomeje kuyigenderaho kubera iriya fondasiyo kumena amaraso yabayeho. demokarasi yo mu Bwongereza n'iyo muri Amerika ntabwo zisa na demokarasi zo mu Bufaransa. iyo mu Bufaransa, Ubufaransa rero muri demokarasi buhagarariye Shitani. kuko rero nababwiye ngo mu ntambara hari intambara iruta izindi. intambara iruta izindi niyo tuvuga ngo iminsi yanyu. abemera bakoresha iminsi yanyu, last days. turi mu minsi ya nyuma rero. ubwo turi mu minsi ya nyuma, hagomba kuboneka intambara.
intambara z'isi yose. Intambara z'isi yose zabayeho, kuko hamaze kubaho ebyiri, hariho n'iya gatatu yabayeho ariko itarasobanutse neza. Izo ntambara ni iminsi ya nyuma. Kubera iki? Kuko noneho Imana ibishaka gutegeka, kandi ubishaka gutegeka, kandi Imana ntabwo yategeka idafite abantu, nk'uko shitani nayo itategeka idafite abantu. Kandi nababwiye ko abari mu position ya Keri kuva inyuma, kuva Keri yica Abeli, bagiye bakomeza kugira imbaraga, kuko turi mu ntambara ya nyuma. Iyi ntambara ya nyuma, last days za nyuma, iminsi ya nyuma ni igira gatatu. Kandi ku nshuro ya gatatu Imana ho ntabwo itsinda. Iminsi ya nyuma, intambara ikomeye y'iminsi ya nyuma, ya mbere turayireba mu gihe cya Nowa. Intambara ikomeye y'iminsi ya nyuma twongere tuyirebe mu gihe cya Yesu Kristo. So intambara rero ikomeye y'iminsi ya nyuma nayo turayireba muri ibi bihe tuyirimo, ariko ntabwo twari twasobanukiwe, ariko twabyinjiyemo. Ibi bihe by'intambara ya nyuma twabigezeho. Nicyo iki kiganiro kiri kugezaho, kugira ngo ushobore gusobanukirwa. Intambara eshatu z'isi yose zigomba kubaho. Izo mumenyereye ni ebyiri, ariko noneho n'iya gatatu igomba kubaho, kandi igice kimwe Imana yaragitsinze. Ndagira ngo mbibutse intambara y'ubukonje, Cold War, intambara y'ubutita. Intambara y'ubutita yari hagati ya demokarasiya na communism. Communism ihagarariye shitani, demokarasiya ihagarariye Imana. Izo ideology, izo ngengabitekerezo zitandukanye. Communism ni ingengabitekerezo yo kwa shitani, demokarasiya ni ingengabitekerezo yo ku Mana. Cold War, icyavanyeho Cold War ni icyashenye Soviet Union. Soviet Union iyo kwa Putin, abenshi mumenyereye Putin. Russian Federation yagiyeho Soviet Union imaze gusenyuka. Soviet Union niyo yari ihagarariye communism. Kubera iki? Communism iyo turi kureba muri North Korea no muri China, babivanye mu Soviet Union. Abazanye communism muri China no muri North Korea babyigiye mu Soviet Union. So Soviet Union niyo yababyaye. Kuba rero Soviet Union yarashenyutse, iki ni ikibereka mu aho Imana yatsinze. Ariko kubera ko ugusenyuka kwa Soviet Union kwabi ibihugu bibiri bya rutura nibyo byabigizemo uruhare mu gihe cy'abaperezida
Ronald Reagan we yarahagarariye Amerika, naho mu gihe Soviet Union wari uyihagarariye yari Mikhail Gorbachev. Abo nibo bashoboye gusenya communism, ariko ntibapfuye kuyisenya. Hariho umuntu utajya avugwa wahuje ibi bihangange, niwe Reverend Sani Muyungumuntu. Mu biganiro byanjye niwe nkunda kubamurikira ko ari we Kristo wihindukira. None ikibazo cyabaye, ibyo basezeranye icyo gihe communism irimo gusenyuka, abayobozi b'Uburaya na Amerika b'uyu munsi babivuyemo. Amasezerano bayahinduye impapuro. Amasezerano yasenye Soviet Union. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi icyari gisanzwe kiri ku ruhande rwa shitani, Soviet Union cyangwa se Uburusiya, uyu munsi kiri ku ruhande rw'Imana. Putin ari ku ruhande rw'Imana. Niyo mpamvu Uburayi bugomba gusenyuka cyangwa se bugiye gusenyuka. Icyo bagombaga gukora ntibagikoze, kandi Imana igenderaga mu gihe cyayo, kubera ko Uburayi aribwo bwazanye idini, nibwo bwazanye idini ya Christianity. Idini ya Christianity nayo igiye gusenyuka kuko igihe cyabo cyararangiye, igihe cy'Abanyaburayi cyararangiye. Iki gihe rero Imana ntabwo idini ntabwo ikiyifasha. Imana ikeneye abantu b'ukuri, abantu badakoresha ibinyoma. Ikeneye abantu baragendera muri kamere y'Imana. Kamere y'Imana rero turayisanga mu rugo, abantu bafite ingo zigendera muri kamere y'Imana. Ubutaha rero tuzagaruka turebe ukuntu ubungubu Uburayi butakiri ku ruhande rw'Imana, uburyo Amerika isigaje akadodo gahagarikiwe na Trump, kuko Trump yaba atariho yavaho akavaho ibigomba gukorwa bidakozwe, Amerika nayo ako kanya irahita isandara, nayo iraba iri ku ruhande rwa Shitani. Reka rero tuganireho akangaka, utaha tuzagaruka turi kureba izi ntambara z'urudaca, uruhande muri izi ntambara z'urudaca, uruhande rw'Imana rushya. Nkomejeho ndababwira ko Putin rwose cyangwa se Russia iri ku ruhande rw'Imana. Utaha nzaza ndi kubisobanura. Murakoze.